Ubwongereza bwahaye u Rwanda miliyari imwe na miliyoni 500 z'amanyarwanda yo kurwanya icyorezo cya Ebola. Hari abantu benshi bagize byinshi bagarukaho ku bijyanye n'iyi nkunga, ndetse benshi banagenda bakemanga ibijyanye n'impuwe igihugu cy'Ubwongereza cyagiriye u Rwanda muri iyi nkunga ya miliyoni zirenga 1,500 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rwongere ubushobozi bwo gukumira ndetse no kurwanya icyorezo cya Ebola. Hari ibibazo byinshi wagenda wibaza, ese kuki iki gihugu cy'Ubwongereza cyafashe uyu mwanzuro? Ese niki gituma amahanga akomeje gushyira imbaraga nyinshi mu bijyanye no gufasha u Rwanda kwitegura cyangwa guhangana n'icyorezo cya Ebola, kandi icyo cyorezo cya Ebola nyine kitaragaragara muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ese kugeza kuri ubu ngubu ikibazo ni ikihe? Ni izihe ngaruka zishobora kubaho mu gihe iki cyorezo cya Ebola cyakwinjira mu Rwanda? Kandi ni ayahe masomo igihugu cyakuye mu bihe bishize by'ibyorezo bigiye bitandukanye byagiye byibasira akarere ka Afurika y'Iburasirazuba? Ubwo rero icyo ngusaba wowe guma hano urakande subscribe kugira ngo ibi byose mgende mbikunyuriramo 5 kuri 5. Ngo ikaze The Quick Times News ni ikomeje gutega amatwi. Yo nitwa Pasi Govinda, ikaze cyane nkubwire byinshi bijyanye n'iyi nkuru. Mbere yuko rwose tujya muri byinshi, reka nkubwire yuko iki cyorezo cya Ebola ni icyorezo giterwa na virusi ikomeye cyane ishobora guhitana umuntu mu gihe gito, mu gihe uwo muntu yaba atabonye ubuvuzi bukwiye. Iyo virusi rero ikwirakwira binyuze mu guhura kw'amaraso, ibyuya cyangwa amacandwe ndetse n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu wanduye. Ibimenyetso bya Ebola byayo nyine birimo umuriro mwinshi, gucika intege bikabije, kuribwa umutwe, kubabara imitsi ndetse no mu maso mu bihe bikomeye. Ubwo rero mu myaka yashize Ebola yagiye ihitana ibihumbi by'abantu cyane cyane muri Afurika yo hagati ndetse na Afurika y'Iburengerazuba. Rero bakakubwira ati iki cyorezo cya Ebola ni kimwe mu byorezo cyangwa virusi ziteye ubwoba cyane ku isi, kubera ko umuvuduko wayo mu yo kwandura cyangwa nyine gukwirakwira ndetse n'umubare munini wabihitana biba bigenda bitera abantu ubwoba. Rero mpamvu ari icyorezo giteye inkeke. U Rwanda rero bakavuga yuko rurereye mu karere gahana imbibi n'ibihugu byinshi, ariko biba bigenda bisa naho bigaragaramo ibyorezo bigiye bitandukanye. Anga bagaruka ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagaruka ku gihugu cya Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ku mipaka rero ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri munsi hahanyura abantu ibihumbi bajya mu bucuruzi, mu kazi cyangwa mu zindi gahunda zitandukanye. Icyo cyorezo rero cyagiye kigaragara mu bihugu bitandukanye birimo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, byose bituranye n'u Rwanda. Iki gihugu cyose rero gifite imikoranire myiza ndetse n'ibi bihugu by'abaturanyi, aho bagenda bagira inama abaturage kugenda bitwararika. Rero niyo mpamvu igihe cyose Ebola igaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda cyangwa ibindi bihugu, u Rwanda ruhita rushyira imbaraga nyinshi mu kuyikumira. Abahanga mu by'ubuzima rero bakavuga ko gukumira bihenze cyane kurusha kuvura, ariko kandi ari byo bitanga umusaruro mwiza. Rero bakakubwira yuko inkunga ya miliyari 1 na miliyoni 500 y'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe n'Ubwongereza atari amafaranga yo gukoresha gusa mu buryo busanzwe, ahubwo ngo ari amafaranga azifashishwa mu bijyanye n'ibikorwa byinshi birimo kongera ubushobozi abakozi b'ubuzima, gutanga ibikoresho byo gusuzuma indwara, gukomeza ibikorwa byo kugenzura ku mipaka, gutegura uburyo bwo gutahura abanduye hakiri kare, gukomeza ubukangurambaga mu baturage ndetse no gutegura uburyo bwo gutabara byihuse igihe hagaragara ikibazo. Abahanga rero bavuga ko iyo umuntu wanduye Ebola atahuwe hakiri kare ashobora kuyanduza abantu bake, ndetse niyo mpamvu ibihugu byinshi bishyira imbere gahunda zo kuyimenya mbere y'uko ikwirakwira. Ikindi rero bavuga nuko Ebola ikomeje kuvugwa cyane cyane mu bihugu bimwe byo mu karere. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye hagaragara
abantu benshi bayanduye ndetse bamwe bamaze no guhitanwa nayo. Mu gihugu cya Uganda nayo yagiye igaragara ko ari ikibazo, by'umwihariko ari ikibazo nyine gifitanye imuzi n'iki cyorezo ariko gikomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ndetse bifitanye n'umubano ukomeye cyane. Ubuyobozi rero bw'u Rwanda bwahisemo gukomeza gukaza ingamba zo gukurikirana uko ibi bihugu bikomeje kugenda birwanya Ebola, ndetse rero ibi ni ibisanzwe kuko indwara nyine zandura ntizubahiriza imipaka. Icyorezo rero gikomeye kiri mu gihugu kimwe, ibihugu bihana imbibi nacyo biba bigomba kugenda nabyo byikitegura. Mu myaka ishize u Rwanda rwashimiwe n'imiryango mpuzamahanga kubera uburyo hariye u Rwanda rwafashemo ingamba rwo kurwanya ibyorezo bigiye bitandukanye. Bwo abantu bahita bibuka uburyo twarwanyije COVID-19 ndetse twabonye n'uburyo u Rwanda rwakajije igenzura mu gihe Ebola yabaga iri mu bihugu bituranye narwo. Uyu munsi rero ku mipaka hari uburyo bwo gupima ndetse no gukurikirana abantu. Hari kandi amakipe yihariye y'abaganga batojwe guhangana n'ibyorezo. Hari laboratwari zifite ubushobozi bwo gukora ibizamini byihuse, kandi hari gahunda zo gukurikirana umuntu wese ushobora kuba yarahuye n'uwanduye. Ibi byose bituma amahirwe yo gukumira icyorezo yiyongera. Ikindi bakubwira nuko hari impamvu nyinshi zituma ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga bikomeza gushyigikira u Rwanda. Icya mbere ni uko u Rwanda rufatwa nk'igihugu gifite gahunda zinoze mu rwego rw'ubuzima. Icya kabiri ni uko u Rwanda ruri ahantu h'ingenzi mu karere hagati nyine y'ibihugu byose. Icya gatatu ni uko gukumira icyorezo u Rwanda bifasha no kurinda akarere kose muri rusange nk'igihugu kiri hagati y'ibindi. Iyo rero igihugu kimwe gifite ubushobozi bwo gukumira icyorezo, ibindi bihugu biribyungukiramo. Niyo mpamvu inkunga nk'iyi ngiyi ifatwa nk'ishoramari ku mutekano w'ubuzima bw'akarere. Abantu benshi bavuga ko isi yahinduye uburyo ibona ibyorezo nka COVID-19. Rero mbere yaho hari igihe ibihugu byategerezaga kugeza ikibazo gikomeye ko gishora amafaranga menshi, ariko ubu byarahindutse. Ibihugu byinshi byumva ko gutegura hakiri kare ari byo byiza kurusha gutegura ikibazo kikaza. Niyo mpamvu kubona inkunga nk'iyi ngiyi aba ari ikintu cy'ingenzi. Rero igisubizo rero cy'ikibazo umuntu yakwibaza, ese abaturage bakwiye gutinya? Igisubizo ni oya, cyane ko abaturage batakwiye gutinya, batakwiye kugira ubwoba bukabije, kubera ko cy'ingenzi ari gukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Iyo igihugu gifite gahunda zo gukumira ndetse no gukurikirana indwara, amahirwe yo kuzikumira aba menshi cyane. Abaturage rero basabwa gukomeza kugira isuku, gukurikiza amabwiriza y'abaganga ndetse no gutanga amakuru ku gihe mu gihe babonye umuntu ufite ibimenyetso bikekwa. Ese iyi nkunga izatanga umusaruro? Ni kimwe umuntu yakwibaza. Abasesenguzi benshi rero bavuga ko iyi nkunga ishobora gutanga umusaruro ufatika, aho uzakomeza kongera ubushobozi bw'inzego z'ubuzima, ikazakomeza imyiteguro y'igihugu nk'igihugu nyine, izakomeza gutuma habaho ubushobozi bwo gutahura ikibazo hakiri kare. Ikindi rero kandi izafasha mu kurinda ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'abatuye akarere muri rusange. Nk'umwanzuro n'umuntu yavuga nuko mu gusoza iyi nkuru, inkunga miliyoni 500 yatanzwe n'Ubwongereza ntabwo ari inkunga y'amafaranga gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'icyizere amahanga afitiye ubushobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi muri rusange mu guhangana n'ibyorezo. Ni ikimenyetso kandi cy'uko akarere kagikeneye gukomeza kuba maso imbere y'icyorezo cya Ebola. Nubwo nta Ebola iragaragara mu Rwanda, imyiteguro yo irakomeje, kandi nk'uko abahanga babivuga, igihugu cyiteguye neza kiba ari cyo gifite n'amahirwe menshi yo kurinda abaturage bacyo. Mwatubwira rero nyine uko mubyumva kuri iyi nkunga. Ese murabona izafasha kurushaho gukumira Ebola?
twandikire ibitekerezo byanyu muri comment section, ndetse niba ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu reba ko wakanze kuri subscribe, ukande like ndetse unasharinge izi nkuru kugira ngo ujye ubona byinshi tugenda tukugezaho. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Turutsa nuko tubagezaho n'ibiganiro byinshi bitiye bitandukanye birimo na siporo, aho turi kubakurikiranira ndetse no kubagezaho imikino y'igikombe cy'isi iri kubera mu bihugu bitatu: Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya gatoya nabwo tubuze kuba twanzika n'igikombe cy'isi ku mukino urahuza igihugu cya Canada ndetse n'igihugu cya Bosnia Herzegovina. Ni umukino uri buze kubera mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Vancouver.